সেই অজনাচিতা পিলানাটো সহর বাধ্যবাধকতারে যৌমার পরদ কানিকা কোথায় শ্রীমন্দিরে নেত পালতে যাইଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ପଦ ମାଆକୁ କହିଥିଲା ମା ମୋ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ସେଇ ପଦ ମାଆକୁ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ହାତ ଜମା ଚଳୁନି ମୋ ମାଆକୁ ଭୁଲ ବୁଝି କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି अब जो माँ मुद्राणी मैं तो भूल बुझी एते कष्ट देला अरे तो तुम्हें तो निज हाथ में घंटी चिट्ठी मत मारी दे पारे देवा पद अभिशाप तो अभिशाप तो कृष्णा